بله تماشاوان هجار لسر به بابت جیم بچن قامشلو لگل هلبسوان و نویسکار گلال کاسانی مامۆستا گلال دەماتە باش بە دم باش سرچاوا مامۆستا ئیرۆ ڕەوش لە قامشلۆ چ بوو ددەماگۆ پەیەدێ سەرژمێری پێک ئانی و چما پەیەدێ تەنێ لە تاخێک کووردا ئەو سەرژمێری پێک ئانی دەستپێکێدا ئەز گەلێک سپاسیا و دکم سەرێ بەخواندنێ بله سەبارەتی سەرژمێرە گۆ ئانا گۆ ڕۆژە ئیرۆ هات پێکانین بڕاستی ئەv سەرژمێر دنیر و کەودانên ئەوارتەدا تێ پێکانین ئەv jî tiştekî nerewaye ji bilî ku ji aliyê yek partî yek alî Kurdî ve tê bikaranîn ew jî bixwe neerînî wîne li ser civaka Kurdî hene li ser danûstandinên navbera têkildariya siyasî navbera her du aliyan de bandora xwe dileyze ev jî gaveke bê neerîniye gaveka bandorayê nakî neerînî li ser cardî li hevgihana tevgera siyasî Kurdî ji bilî ne pêkanîna bi birengekî rawa باشه مامۆستا ینی ترگوت ئەv یەک نەرەواییە باشه ئەرمانجا پەیەدێ ji van سەرژمێریان چییە؟ bi xwedek yani mamosta wan gorgo medît ta roja îro tu ermanc ji vê serjmariyê tune tiştekî berçav tune ye tiştê ku mirov bêhtir pê mijûl dibe û seyr dibe ev hejmar çê dibe li hemû pêk hatan çi Ereb çi Kurd çi ên ku ji bajarên dêrê ji van deverên ku awarê herêmê Kurdî bûn ka em wek em Kurd em çi Sûdan me ji vê serjmarê heye em ê çikar bin di dergehên navdewletî de karbin ji xwe re karekî bikin ya em ji xwe re projeyekî pêk bînin باشه مامۆستا te behs kir ku ev serjmêrî hemû pêkhatiyan li xwe digirin çi Ereb bin çi Kurd bin ji kîjan parêzgehê bin jî pirsa min ew bû yanî ev serjmêrî dema ku hemû pêkhatiyan li xwe digire tenê li taxên Kurdan dibin yan jî li taxên Ereb û Kurdan û taxê Siryaniyan ew bêhtirîn li ser taxên dibin destê desthiladariya wekî dibêjê îdara zatî de ew ya bi ser peyedê ve li wan texa bi taybet serjmêr tê pêkanîn van texê weka niha peyamêrê we jî tê de axivî û ser yanî ziman li taxa pêkanîn ji ber ku ne dibin destê desthiladariya esayîşa peyedê de ya îdara zatî ya bi ser peyedê دیوا و هر هرمین کو از کارم بیشتر چارگوشی من بله دستلاتیارا رژیم بخوری لور نهاد بکاری تنه له هرمین کو او دستهلدارن سر باشه مامۆستا ینی وڵاتیان تبخۆشیت القامشتۆ دمینە وڵاتیان قامشتۆ چ لە سەر ژمێریە دوێژن بهترین بتهوایی روجاوای کردستانی رابا نزلالا مجو موران دا پیدا دبی جبرولوجی ملت کرد خلق حریم بتهوایی روجاوای کردستانی هر دمینن البر پینگاوه که آلیه پیاده او دمینن سیر و مجو و ماتمای دمینن و او نزانن به چه دبیا چه نابه براستی جی قالك هبون نابه خوا يعني الجمعنا نداني جبر كو نزانن بجبو چیه يعني ت ارمان جملات رنات يا خوا وكم زانن سرجمار د ناف پێکانینە باژارێکی یا وڵاتێکی دوابێ دەمەکێ دەبێت دوابێ کۆ ئەرمانجای وەرێ ڕەگهاندێن دوابێ کۆ
نیرو کودانن وقت بیشی ناوارتر بن دا اف سرجماری هانی خدمت وی ملتی بکی چه آلیه کار دا پیکانینا درفتان جبو استوباریه وظیفه يعني دوی همو پیکاتن سیاسی دوی ولاتی دا بدستکی ابن وقت بیشی آلیه کی رواها به جبو پیکانینا به سرجماری بله گلک سپاس هلبسوان اونیویسکار گلال کاسانی جقامش لو تلقى المبو گلک سپاس سر تبلیبوناته